whaafafonga I TALAFOU le TUAP I lunga o anala leo 5 wha o amo, wha mo tasi o fitu tesi male wha, iwa tasi tesi male tasi, male wha mo iwa lua tesi male tasi. Malunga o le sino mai ngoa iai I lunga o le TUAP Facebook page, male ala ata le malo o le TV iwa, le si whafonga o Samoa, le TUAP. E toi whatalo whātunu tātou tunu o le nei tūlao le aso, ai usi mei le whaafonga se whapoponga le nei o tātou TALAFOU, mo le nei AFIAFI. I tala tō mua, ua whaailoa mei le matanga luenga o le soifua mālolo ina. Le mafai ana tonga fiti elu tātou atunu o le whaamai pipisi o le Fatafata vaivai po le TP. O whautua ina e le matanga luenga le atunu, ia whaai tete ia afianga o le whaamai, o le Fatafata vaivai po le TP. Ona o lea ua whaatulanga me le whaala putuputonga o le soifua malolo ina I lalangi po le WHO. O loo I tonu I le se fulu pito I lunga o whaamai pipisi. E mawhai ana malili waitangata I le nei vaitau. Ta ua le tau soifua restala ia Jennifer Papali I tu vai lea moana. Nisi o whaalawi lo o whaatino le matanga luenga. Mō pui ngō le nei whaamai I tonu o le tātou watunu. E ola le siama I le ea. So o le mafuanga foina le na tau e pipisi. O le savili e fiavea ina le siama le ea. Tale le tangata o loo maua le Mycobacterium tuberculosis. Ua pipesi atu le si tangata. Pe o aso ana mua. Ino sia pe tau e siana I tangata o loo sa maua I le whaamai. Ona o le lava o le tomai ina vaitaimi. Ia vaitaimi nei le ua iel tonga fiti. Masusu enga le lei of fapitua of scientisi le ua pasia mai le Pasefika ma lalangi e ngalulue I le tonga fitinga o le whaamai. Ua whautua mai fo I le matanga luenga. E te tau ona sila fie tangata umaunga o le nei whaamai. Ma a whai ua atole vaiaso po usavali fo I le LUA vaiaso o lo tale se itulou. E te tau ona vaveva ai se fo mai ina ne ituai. E ui o lo anga I lalo le numero tangata e a fie le nei whaamai tausanga ta itasi. Pe I tai o loo talusanga mai pele soifua malolo ina I le atunuu. I le tau o le ngalulu e whaatasi. A e maise pe a lia e aunga o le nei whaamai I to tonu o lo a inga. Mai le whaamasinonga. Ua te ena le tina ia Anita Cecilia. Lona moliaga o le avita avale whaatamala. Ua mafua I le maliu o se tamaititi tolu tausanga le matua I Tuanaimato. I le amatanga o le nei tausanga. Ma ua tue tolo pole nei whaamasinonga le whaamasino ia whepulea I Amperosa Roma. Le mata upu I le aso lua o ke topa lua a whelua sifultolu. Ma o le afonga I nai ma moli maua le itua leo leo. Mo le nei mata upu. O le nei whaalavelave na tula I mai ina ua lavea I le taavale a le o loo molia. Lea tamaititi ma maliuai I Tuanaimato. A o faia se taamlosanga volipolo. I le aso na tupuai le nei whaalavelave. E le whaamasinonga lava. Ua toe tolo pole mata upu e whaasanga ia seria maalifa. E le aso mua o me o le tausanga nei. E na ia toe whaamautu molianga whaapopo le itua leo leo. E whaasanga I le nei tamaitai. O le nei mata upolo o molia I seria I molianga o le ngaoi a o avea matangata whainga luenga. E le whale tupe le ANZC. Ma e toe tu lai le o lo molia I le whaamasinonga. Mo ona molianga whaapopo whaasanga ia te ia. I talai ta alonga. O whaamautu au o le auai mai I le taamnosanga lakapi mo le ipo le Pasefika. Le e talimalo ai lo tātou atunuu I le amatanga o le masina fou. E wha au o le amalanga mai e auai, e au fiai le awatonga, fiti mai apani. Ma le au le tātou atunuu le manu maa. Ua talosanga ina le pulesili o le HPU. Ia se umanu Douglas na June, le atunuu ina ia whaali le langolango I le taamnosanga. O le afa atino ina le tātou malaita alu whaavao malo le apia pak. Au o le afa penau na au ai mai ai, ia o le au a Junior Japan, ia o le Tonga Ei, ia Fiji Warriors. Ia ma le tātou au o le manuma Samoa. O le tamisanga lea o le tamisanga mo au ilalo mai o au tele hui atunu. E le o tātou au epo le manu Samoa ma alwaanga le lo na lua mai ai. Ia le lai tamisanga ia sui tolu pe na whalawilo atu. E ono tausanga o talimalo le atunu o fiti I le nei taamnosanga. Mai le lua fesfulu lima I le lua felua sefulu. Pe tai o lea whaato ato e faia lea o le nei taamnosanga I Samoa na tā ue se umanu. O lo o solonga le leile tā penanga le tātou au mo le nei taamnosanga. Ma o lo o tā pena fo I whanau. Ina ia manuia a lātou tau mawhainga.
mo le tāpua i ngalo tātou atunuu. Matala whaaiu, o le a faia le taamnosanga le lakapi ta ito o fitu mo le aso whaapitoa, e mana tua i tangata na maliu i le taua, ma ua whaingoa ina lea taamnosanga, o le ANZAC Sevens One Day Rugby Tournament, ma e faia i le aso toa na i luas fulu iwa o aperila lua fe luas fultolu, o le auai nisi o au o le atunuu, mo lea taamnosanga e faia le malaita alo whaavao malo o le atunuu, le apia park, mo le whaamoemoe au tu o le nei taamnosanga, ina ia whaalia peta le ni alo ma whanau o le atunuu, mo le sailia o lātou lumana i manuia, whaapea le whaasoa i o meto tia le whaatino ino le taalonga. O TALAFOU nā mo le nei AFIAFI, o le amo atu se isia na whaapoponga i le tūlai fitu i le taiao a taiao, manuia foi fuafuanga o tutoi o le nei AFIAFI, whaasoi ia. Whaafafonga i TALAFOU le 2AP i lunga o anala leo 5 wha o amo, wha mo tasi o fitu tesi male wha, iwa tasi tesi male tasi, male wha mo iwa lua tesi male tasi. Malunga o le sino mai ngoa iai i lunga o le 2AP Facebook page, pale ala ata le malo o le TV iwa. Le silfafonga o Samoa, le 2AP.